بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لخير الأديان وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وأكمل لنا ديننا وأتم علينا نعمته ورضي لنا الإسلام دينا ولا نعبد ولا نستعين إلا إياه والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وأتباعه وتابعيهم إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Mga palanggungan na kami Islam, Alhamdulillah, insyaAllah subhanahu wa ta'ala, waktu ini pengajian sing kita niyo, demikian dahil mga wasiya simpamu na Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini pagpatumtum katutan niyo, serta pagpaanib si mga pakarajaan halaw man sing kita niyo, labi-labi na tuod, amin subay na tuod ayaran, in ginawabaran na to, tungod paparkala amoy in hika mula sin pag-aagaman na to, karna malawa din kato in sa lago-lago ni'mat, amo indeng hapar sababan piapanjari kita sin Allah subhanahu wa ta'ala, amo na in ibadat harap patuhan na to Rabbul Alamin. Naman jari ajaman na to ini long ta biya luparagbos ini agad matampal na in pakaradyaan biya sin Rasul sallallahu alaihi wasallam hadis niya. Bukod sa jari hawla na to, sumakawa katiluakan sin dunya ini. Amin aun dain doon haon naghula Muslim, aun nahadya katilakan taring ha mga ini pagpaanib sin Rasul sallallahu alaihi wasallam di majato. Ang hadis niya, ang hadis sin Rasul sallallahu alaihi wasallam ha sahihul jami'. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, سيأتي على الناس سنوات خداعات يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن فيها الخائن ويخون الأمين وينطق فيها الرويبضة. قيل وما الرويبضة؟ قال الرجل التافه يتكلم في أمر العامة. Ini hadis di majato na halaw man sing kita ini, halaw man sing pag-aagama, amunin aagama sin Allah subhanahu wa ta'ala pag-aagamahan na to, amun bang di maingat in hambuok Muslim magayad sing ginhawabaran niya, maluhay siya biya matipo sing pakaradyaan ini. Sabi ta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, dumatong da im mga patahunan, amano siya im patahunan yan hipo sing katitipuhan. May ta di hipo sing katitipuhan, sabi ta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, yusaddaqu fiha al-kadhib. Amunain bunnalon sin manusia hajaman yan, in kabtangan sin tao putingan. Hati niya roon na yan, kahatihan na to, imaksud hangkan kita piapanjari sin Allah subhanahu wa ta'ala supaya makapagtag-ipon pa Allah subhanahu wa ta'ala. Naman jari
bang ingkakaron tawihan amoyin tao putingan ha pag-agama tanto kalugi ang dakula kato taniyo. Ang pabiyita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam yusaddaqu fiha al-kadhib. Amo na in kahakaron bunalon sin tao in tao putingan ha pag-agama. Wa yukadzabu fiha as-sadiq. Amo na hipanghimuting sin manusia bihan in tao mabuntol. Amuin mabuntol in pangakad niya hasara sin Allah subhanahu wa ta'ala. Mabuntol in kakahinang niya harakan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sarta pia amo niya in kataan pakaradyaan pagtunay niya sindaakan sin Allah ta'ala karna inyon amanat sin Tuhan at Rabbul Alamin kaniya. Sumagawa din in tao kumahakad, amo nakahakaron in tao putingan. Wa yu'tamanu fiha al-kha'in. Damikyan amunin pangandulan sin manusya in tao hayanat. Hayanat na pag-agama. Wa yukhawwanu al-amin. In tao amuin kapangandulan amunin hayanaton. Di nakahakaron. Wa yantiqu fiha ar-ruwaybidah. Hawak to yan imamisarahan laong niya. Karungan mo kabtangan na si mga ruwaybidah. Kila wa marruwaybida. Unuin pag-ianon lang ya ruwaybida ya Rasulallah. Qal ar-rajulu tafih yagtakallamu fi amril amma. Amo na yung mga tao ini amuin wala dato dimukdok nag-ingat sinsara sin Allah subhanahu wa ta'ala sumagawa mabaya mahinang magdarungan sin pakaradyaan si manusia katan. Paagaron maun kaniya. Uno-uno na wasila, hinangon niya, bang man hadjay manusia, makaagad kaniya. Ang pajimadyato na ini, hawak to na to, hadyaman na to ini, bang aun dapat na hinangon na sin manusia, biya sin mga kakuruhan yaon, hinangon biya sa pantun abukaw sin manusia. Magpaamo sin hinang nila, misan sa pa mabukon amo. Na ako mga na yung mga ini pakaradyaan ini. Ampain pakaradyaan ini sa lago-lago ka lugian kaso taniyo sabab in pakaradyaan pag-agama sa lago-lago amanat sin Allah subhanahu wa ta'ala kaso taniyo amanat sa lago-lago in agama Islam. Biyita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam riwayat dengan Abi Tha'labah Al-Khusani Jarthum ibni Nashir radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam قال إن الله تعالى فرض فرائض فلا تضيعوها وحد حدودا فلا تعتدوها وحرم أشياء فلا تنتهكوها وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها. Benar tu din Allah subhanahu wa ta'ala piardo niya in mga daakan niya ring daakan niya piardo at tinakataan si mga daakan sin Allah subhanahu wa ta'ala in hukuman niya wajib pardo kato taniw kataan sabay nato hitunay kadar kakausan nato bayita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam fala tudayyi'uha ayaw niyo paglupasa in pierdo sin Allah subhanahu wa ta'ala kato ayaw nato lupason karna amoy inin lutuanan nato da hindi hadun niya ini sampay paadlaw akhirat bang nato ini iusibaan biya nato sin iusibaan imbaran nato wa hadda hududan fala ta'taduha damikyan bukon hadya siya ng daak ipapahinang aun daing ha mga kakahinang pahalian kato patinggalan kato aun long niya jangkaan sin hinang sin kita niyo long sin Allah subhanahu wa ta'ala aun siya jangkaan bihan aun siya katubtuban sin mga hinang na bang siya in pakaradyaan niya aun timubtub na roon haon di kita manjari gumanap
Di ta man jari hisongin kabayaan ta. Ayaw niyo longsin ini Rasul sallallahu alaihi wasallam ayaw kamu limiulakad sinamuin gantaan dihil kanyo sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sabab bang kita limiulakad sin gantaan dihil kato tanyo tanto sadya makaharap na kita niyo pa amuin hiyaram sin Allah subhanahu wa ta'ala. Wa harrama asya'a fala tantahikuha. Aun daing ha mga hiyaram sin Allah subhanahu wa ta'ala, ayaw kamu umatikat himinang kaniya sabab inyon hiyaram kaniyo sin Allah subhanahu wa ta'ala. Wa sakata an asya'a rahmatan lakum. Ubos aun daing ha mga pakaradyaan wala nabiyayta sin Allah subhanahu wa ta'ala kato. Wala dapyang daakan, wala dapyang langan. Wasakataan asya rahmatan lakum karena ulong sin Allah ta'ala kato niyo. Nabang siya, wala na biyayta, wala da kauliyang, wala kauriyaak, ayaw nakasumuok maun. Sabab rahmat na yan kato, di na kita luukan maghinang kaniya. Sabab bang kita himinang adakala malukpas pa in waktu taroon na yan. Gaira nisyan. Bukon yan liupasin Allah subhanahu wa ta'ala pala tabhasu anha ayaw na kamu maglawag. Ampan, najima jato halauman na to, amin paglawakon sin tao, in wala di akan sin Allah subhanahu wa ta'ala, amin pagtuyuan hinangon, in wala piyang daakan. Bihan. Amod to. Na yung mga inikataan, jima jato halauman na to. Tumtumon na to, in pakaradyaan sin kita, hangan nag-agamasin Allah subhanahu wa ta'ala in inikatan amanat sin Tuhan na Rabbul Alamin. Ilago sin amanat mga katawtay manghuran biya sa pantun in maanasin amanat ini biya pamutang sin Allah ta'ala. Piangandulan kita sin Allah subhanahu wa ta'ala daing kaniya. Uno-uno piangandol kayo mo subay mo ayaran. Uno-uno piangandol kayo mo subay mo jakahan. Hasupayari siya makuhila. Amwad to. So, subay mo jakahan, amo hindi siya kumangi. Bang aun biniin kay mo sin tao doon na subay mo yadto ini di mo pangusibaan sa jakahan mo marayaw hasupaya bang makabalik in tagdapo kaniha hika uwi mo madto kaniya haway roon kuhila. Jukup-jukupan. Biha, natin yalong niya magparuli sinamiin biya buddhi bang ibarat buddhi. Bihan. Na, hibiin doon kay mo. Na sabab yato subay mo lang niya, tindukanan, impiamin kay mo. Tindukanan mo amoy amanat. Na labi-labi na to din amanat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amoy subay na to, halkaan dahil hakataan sin, uno-uno na pamin. Na long niya ron hayan, tungod papagyanon long niya amanat, long sin hambuk sahaba, an Ubay ibn Ka'ab, syai'un min dinihi. Amuin pagyanon amanat yan, parkala, gayon ha mga pag-agama. Sabab maksud sin Allah subhanahu wa ta'ala, hangkat kita piyapanjari, hasupay makapagtag-ipon. Na yung pagtag-ipon ta pa Allah subhanahu wa ta'ala, asal aun lukisan niya. Di kita manjari himinang lukisan dugaing. Aun siya undang-undang akaron. Amo na yung undang-undang sing Quran mahamul liya. Sarta piatarang iban piasawa kato taniyo, hasupaya kita kaluhayan, sinsun na sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amin siya magpatarang kato, hasupaya maluhay tasinguran ing kakahinang niya. Hangkan na India aksin Allah subhanahu wa ta'ala patiap-tiap kauman bihan amuin sibo niya rah bihan natin niya pagkain kita manusia nain piara bihan palauman tabihan mamayta sin pag-agama manusia da isab bihad to hasupaya maluhay kita simingod sin mga kakahinang yad to biyata sin Allah subhanahu wa ta'ala ini piyang daakan niya. Inna Allah ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Wa idha hakamtum bainan nasi an tahkumu bil 'adl.
Inna Allah ni'ma ya'idukum bih. Inna Allah kana sami'an basira. In Allah subhanahu wa ta'ala ang daki kato tanyo hipatunay in amanat. Unang piagamanat kato, amo na imbiyeta tato in katan sin pierdo sin Allah subhanahu wa ta'ala amanat sa lago-lago. Kato tanyo. In pierdo ini kato, pini sin Allah subhanahu wa ta'ala hipapahinang karna doon ha amin pini niya ini mahinang sabab sinikadawhat na to sin kasanangan hadlaw akhirat. Mahinang parsababan hika kawa na to sin amin ini kauugan. Dahil hakatantan kauugan amo na in surga sin Allah subhanahu wa ta'ala. Na amo yan to. Nalaw niya doon haon nagdakin Allah subhanahu wa ta'ala hipapatunay in amanat maun pa amin tagdapo kaniya hati niya tagsuko niya bihan. Amanat sin sambahayang hitunay mo haturan sin sambahayang. Amanat sin pagjakat doon haturan sin pagjakat. Doon in amanat sin ini pagpuasa doon haturan sin pagpuasa. Damikian inyong katantan di kau manjari maghinang hakatanaman mo. Sababing katantan pag ibadat taon dahil ha Allah subhanahu wa ta'ala katan. Bihan. In Rasul sallallahu alaihi wasallam amuin nagpatarang hadjakato tanyusin amuin biya di ining paghinang kaniya pagpaamusin hinang. Sabab kaba akan malam sing Quran nagdaakad yan Allah subhanahu wa ta'ala kato laong niya akimis sala tindukan nin sambahayang naman jari bangkaw ra akong papagsambahayang unsin wayroon kau nakakita sin aturan sin pagsambahayang kaunitan kita magtukod-tukod kita bang biadin nasa beturiya akin Rasul sallallahu alaihi wasallam magpatarang sinya dukatan unoy nagisin Rasul sallallahu alaihi wasallam sallu kama ra'aytumuni usalli. Sambahayang kamo, biasing kita niyo kako pag sambahayang ko. Amo aning pag-ianon sambahayang, piyang daakan sin Allah subhanahu wa ta'ala kato niyo. Sabab in Rasul sallallahu alaihi wasallam, daak Rasul sin Allah subhanahu wa ta'ala pamanusia. Amo adto. Na subay na to adto, paamuhon doon haamuin, kawayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sarta, bukon na jahabihad to, bihaitaan pa kita sin Allah subhanahu wa ta'ala, pa-out-out. Pagka kita diyaak, magtunay sin amanat, laong sin Allah subhanahu wa ta'ala, Ya ayyuhalladhina amanu la takhunu Allah war rasul wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Yan, ini Parman sin Allah subhanahu wa ta'ala, panawag-tawag ka mga bariman. At yung pagyanong bariman, amoy nanay maina, simpardakan sin Allah subhanahu wa ta'ala, salta nagparat saya simpamarat saya matan. Uwos niya, piyag malilla, ang ginhawabaran niya katantan pa Allah subhanahu wa ta'ala, tumunay na sinhinang, na doon hayaon, laong niya, sin Allah subhanahu wa ta'ala, ya kamu na mga bariman, la takunullah. Ayaw niyo paghayanata in Allah subhanahu wa ta'ala. Iban sin daak niya, iban sin Rasul, sallallahu alaihi wasallam. At ini ay niyo paghayanata, pagkakamuriaak, singkatan, piyardo niya, so when you had to itunay doon ha, amin, ini piyang daakan kaniyo sin Allah subhanahu wa ta'ala. War Rasul, at ini agaran niyo, unuin, ini aturan, piyatarang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam maun kaniyo. Wala takhunu Allah war Rasul wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Karena bang niyo hayanatun yaon, indaakan sin Allah subhanahu wa ta'ala, biya niyo hiyanat in amanat sin Allah ta'ala ron kaniyo. Sin inyan sa mata-mata, kaya ingatan niyo. Ampa yung mga ini, mataod din ha mga manusia, gimuwa na hajaman na to ini. Dahil ha mga inisinguran si mga nag-aagama, dahil habang sa muslimin, amuin, nag-aagama sin-agama lang ta, nakauna, dahil sin-agama, inidiara simpamo na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sumakawa, in-agama yadto, bukon agama matan dahil Allah subhanahu wa ta'ala. Aun dahil hatumpukan si mga manusia, in sila, amuin lumag sing katanaman nila. So makawa, bangaon na
tanaman nila bihan, kabayaan nila. Inyad to, hinisba nila pa Allah subhanahu wa ta'ala, sa kaula-ula, inyad to, rin hatuhan Rabbul Alamin. Parmansin Allah subhanahu wa ta'ala, yalwuna alsinatahum bil kitab, wa ma huwa minal kitab, yaquluna huwa min andillah, wa ma huwa min andillah. Kita kau, parmansin Allah subhanahu wa ta'ala, aming mga inang si mga Yahudi, iban si mga Nasrani, ipaglabad nila indila nila. Ipamaita bat inbisara nila riwa nila bihan inyad turay nga kitab sin Allah subhanahu wa ta'ala. Napiyuting sila sin Allah subhanahu wa ta'ala sa rondo. Wa ma huwa minal kitab. Bukun siya rin nga kitab sin Allah subhanahu wa ta'ala. Bihan. Yaqulu na huwa min andillah. Inagi nila ini rin hatuhan Rabbul Alamin. Ubos lang sin Allah ta'ala. Wa ma huwa min andillah. Inyan bukon dahil hatuan Rabbul Alamin. Ini di majato. Amo ning pagyanon takain na yadto, ini amuin hayanat si manusia. Iban sinamin jaman, jimaton halaw man na to ini. Mataod manusia, nagputing halaw sin ini gumi ini. Sa taod-taod manusia. Nangakal hapag kahinila manusia, inya onlong niya rin hatuhan Rabbul Alamin, ini ring Rasul sallallahu alaihi wasallam, using yon wayron po unandeng Rasul sallallahu alaihi wasallam, wayron po unandeng Allah subhanahu wa ta'ala, biya na simbiyay ta sintuhan na to Rabbul Alamin kain na ito na amo yan to nasa betubon na lipag yanon sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, dumatong hamano siya im mga patahunan malaggo ing katitipuhan halawman niya, halawman sin mga ini patahunan magguwa bihan sabab amo nakakaroon sin tao in tao putingan, iban putingon na in tao mabuntol, iban in tao kapangandulan amo na in hayanaton, ubos in amin hayanaton na in mga ini unini. Yu'tamanu fiha al-khain, in pangandulan amin tao hayanat. In amoy in hayanaton amin mga tao mabuntol. Bihan. Nasarta in mga yaon katantan, jima, dato halawman na to. Hambok tumpukan si mga pagyanon lang niya Shia Rafida hanggatos tagkohan tagupat nga ibo hadis puting katan wayron kabunalan mi sanambu. Inyan nakabubutang halong kitab. Puting katan wayron kabaakan murunhan hadis sa himisanambu. Na inyan yan nalalatag halaw man sing gumi ini. Kaya kahakad sing kaiwanan manusia. Kaso makawain mga yan na labi-labi na to, daming mga sila tumpukan sin siya biha namin pag-ano siya ar-Rafida. Amad to. Sabab na inyad to, hipag-uno nila. Asupaya yung manusia, kumahakad ka nila. Ang pamatao din mga manusia ini. Bihan, halaw man sing gumi ini. Na ramik yan, si mga jimadya to halaw man na to ini, damik yan da isab. Si ara isab, amo na yun si Fatimiya pagyanon, na biya sa panton, amoy in, ituklog nila pa Allah subhanahu wa ta'ala, biya sin Allah ta'ala in, amoy nagputing. Mahita. Sabab, na, biya mahita na sin Allah subhanahu wa ta'ala, parman sintuhan Rabbul Alamin, al-yawma akmaltu lakum dinakum. Wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina. Adlaw yan, atmamtu alaykum. Ini agama Islam. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Adlaw yan, siyampurna ko na kanyo in agama ko. Piyag-agamahan niyo. Wa atmamtu alaykum ni'mati. Iban tiyupot ko na hadyain ni'mat kuroon na agama yan. Amun in agama Islam. Agama sin Allah subhanahu wa ta'ala. Wa raditu lakumul Islam dina. Iban magrida na ako mag-agama kamo sin agama Islam. Naman jari, aun magguguwa, bukon piyang dakan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Pag-ubos inyad to katan, ini kumawa dalil din nga Quran. Ang panila tapsiran sing kabayaan nila. Bihan.
Sinjukop na inakama. Uno yad to ingwa niyan to. Biya mo sin ini piyo tingin Allah subhanahu wa ta'ala. Mahita. Sabab nagbahita siya jukop na. Manjari aon pa magbuwa. Inya unto'y pag-aakama ra isab. Biya mo siniingan ya Allah, kulang inaakama mo. Biya. Sabi nagi mo, jukop na. Sa kaliyar ito'y pingkay pananini. Way panahinang. Biya. Naushiyaya natin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Isin Rasul sallallahu alaihi wasallam. As-sadiqul masduq. Nakauna nagsabunnal, iban sa sabunnalon singkatan. Bariman. Bunnaling katan kaptangan niya. Yan. Napagubos, khayanatun. Nadya to na. In hadis biyata si Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bihan. Na amo ini indeng ha mga mapatot na to ayaran sabab in pagyanon sin Allah subhanahu wa ta'ala balikan ko parman niya ya ayyuhalladhina amanu la takhunu Allah war rasul wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Ya kamu mga bariman, ayaw niyo pag hayanatain Allah subhanahu wa ta'ala, iwan sindaak niya, Rasul sallallahu alaihi wasallam, sabab bang niyo yato hiyayanat na hiyayanat niyo ingin hawabaran niyo ring haamanat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Imana niya, di tayo mauning katan ang malibadat na to. Bihan. Wa antum ta'lamun. Sabab inikaw nagdaraawa kaw, inikaw Muslim. Inikaw bariman. Sa sumakawa maghinang kaw si bukon piyang daakan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Impiyang daakan bukon amuin, tuyuan mo hinangon. Biha. Naamad to. Kanalong sin, ini, pangtungod sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, Ibn Abbas, al-amanat, al-a'mal allati tamana Allahu alaiha al-ibad. Ay ma'nahu al-para'id. Fala tanquduha. Ayaw niyo pagbatala. Ayaw niyo paglupasa. Sabab yung pagbatal kaniya, yung paglupas kaniya, inyan hayanat. Panghayanat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Bihan. Na, ang hayanat pa Allah ta'ala yung sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, inyan maasiyat sa lagu-lagu. Maasiyat sa lagu-lagu. Na, inyan mga katotay manghuran, intiap-tiap hambuk din kato tayo ni, nahipo kita ini amanat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Impangatod tayo ni amanat, impangdungog tayo ni amanat, inkabtangan ta amanat, ilima ta amanat, insikita amanat, udyot pamaranan tayo ni katan amanat. Bihan. Hati niya, suway mo roon, hibutang haamin suko niya. Amin parsukuan niya. Bihan. Hati niya, bang kau magtunay sin amanat, doon mo siya hibutang haamin suko niya. Bihan. Unin pagyanon hibutang suko niya. Ilima mo, aun siya hinang sin lima. Ri manjari hinangon sin lima ininang cinciki. Bihan. Bang, aun dalima niya. Kalau bang wayron lima niya, sikirain doon haon, kalau mahinang niya ini hinang sin lima. Bihan. Paggayaon ini jukup-jukupan da ini udyot pamaranan niya, aun kaniya hinang. Bihan. Di manjari akawon sinambuk, bihanin suko sinambuk. Sabab inya to katantan, aun parsukuan niya, ini tiutupot sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amo yan mga katotay manghuran haagama Islam. Naman jari, in pakaradyaan ini, pagka ini, jimadya to na halaw man na to, haamin kita mabaya, tumutog doon, haamin nagngan kita, ummat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, subay kita makad doon ha pamiat niya. Subay kita makad doon ha amin kakahinang niya. Bang aun dapat nasinguran taing katan hibal niya tungod parkala sin pag-agama hasupaya kita makakawa sin sarew-rew addat palangay. Amo nin palangay sin Rasul sallallahu alaihi wasallam kiyawa katantain daing ha Quran mahamulya angkan na sambil beta duan in beta bihan in siya nagdarasin sa rew-rew pangaddatan. Uno yung pangaddatan niya, khuluquhu al-Quran. Sa kaula-ula, bang mukitaon in kignot kahibal sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, biya kaw sin nagbabas sa sin Quran. Sa baba mo tiniurol sin katan kignot kahibal niya. Miya makad dito hadto.
Naamuatin najukop niya nain agama Islam doon in siya dia aksin Allah subhanahu wa ta'ala maguno. Magsampurna sin ini pangaddatan sa rayaw-rayaw. Magpaamo dahil doon haamuin ini piyang daakan sin Allah subhanahu wa ta'ala. In baita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu li utammima makarimal akhlaq. In ako diak sin Allah ta'ala magpajukop sin sa rayaw-rayaw pangaddatan. Nain long ta sal sila ha Rasul sallallahu alaihi wasallam dahil hakasibi-sibi niya long ta asal siya ini maingat magaddat, maingat magmaas, maingat magtaymanghod, maingat magbakay-bakay, katanta niyaon kaniya. Sa sumakawa di mamarahiyad to, di majukop yan to. Kada siya pagdaak kaniya sin Allah subhanahu wa ta'ala, amoy in piyara tong maun kaniya in Quran, pagtangbos in Quran, nahinang niya unuyad to kata. Najukop in pangaddatan niya roon ini hapagkamano siya. Bihan, nakalabi rin hakatan, piyapan jari sin Allah subhanahu wa ta'ala, sabab siya in nagdarasin amin pangaddatan sing Quran pagyanon. Namad to mga palanggungan hakama Islam, ayaran na to, ingin hawawaran na to, balikan na to in, amoy in amanat sa lago-lago dihil kato tanyusin Allah subhanahu wa ta'ala, amo na im magtunay sin pierdo niya. Doon na hadya kita, haamoy in di akan sin Allah subhanahu wa ta'ala, ay nakita lumawag sin wala doon. Ay nakita magtuyo, sinwala piyang daakan kato. Bihan, balikan ko in hadis. Dahin kan Abi Sa'labah al-Khusani, Jarthum ibni Nashir radiyallahu anhu, an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal, inna Allah ta'ala farada fara'ida, wala tudayyi'uha, wa hadda hududan fala ta'taduha, wa harrama asya'a fala tantahikuha, wa sakata an asya'a rahmatan lakum ghaira nisyanin fala tabhathu anha. Bunalto din Allah subhanahu wa ta'ala piyardo niya kato in mga wajib hipapahinang kato hakabuhi na to, ayaw na to lugpasun. At hinihitunay na to doon na amuin bang maabutin waktu niya sabab in katantan yan wiya waktuhan sinin Allah subhanahu wa ta'ala. Biasin sambayang wiya waktuhan. Aun waktu niya. Biasin pagpuasa aun waktu niya. Biasin paghaji aun waktu niya. Impagjakat aun waktu niya. Kataan simpiang daakan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Aun doon kataan waktu. Biyubutang. Di kita manjari himinang sin waktu takabayaan ta. Suway kita makad doon hamin waktu biyutang sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ang patamaka doon haunin kasampurdaan sin nikmat daing kaniya bang tamahinang ito. Na, pagubos lang niya, in siya naghinang jangkaan. Di kita manjari limiulakad sin jangkaan niya un. Nampan na mataod saan mga manusia, ando kaylo, ibiyabaitaan na mo ining katubtuban in jangkaan, limiulakad. Naon, waktu inyad to, bangkaw makaliusin ini uno yaon, piyag hihapaan yaon, di ka manjari limiw, na kadakala, magmula ka ubihan. Aon siya, hinangan magtuad. Manjari limakso ko rin hamin adyon, paghulog mo na, adakalaon dito makamumula haliw niya. Na ikaw rin mabinsa na, natanto sa jabang Allah, talan na ginang jangkaan, ang pakulimyo rin hamin jangkaan niya, malaggo to din kamumulahan, kato tanin. Sumuno, waharrama asya'a pala tantahikuha. Iban hiyaram niya, aun dang mga iyaram niya. Waharrama asya. Tiyo-tiyo, damo kung naman tao din hiyaram. Bihan, pala tantahikuha. Ayaw ko umatikat, himinangsin, amoy in hiyaram niya yaon, sabab na inyaon makamulatod, kato taniyo. Wasakataan asya, rahmatan lakum. Aun wala niya nabiyayta. Inyan ulong kasi sin Allah subhanahu wa ta'ala kato. Sabab hangka niya on ini wala niya nabiyayta, ba't di na to nahikapagguna? Di na kagunahan na to. Himinang kita wayron da. Di kita himinang wayra. Sa adakala aun waktu bang kita himinang sinyaon ampain niya ta hinangon ta ibadat sin wala niya piyang daakan na makahinang kita problema rakula. Labi-labi na bang inyaon sumulang haamuin daakan niya kato taniyo atau pahalian niya kato taniyo. Bihan.
Nabi na si Jimajat to halawman na to ini. Na inya onlong niya gaira ni siyan, bukon niya to kaya lupahan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Tiuod niya, inya to. Pala tabhasu anha, ay nakamo maglag. Naampan, masin-masin tao maglalag, sing katanaman nila. Siya ang nadirhilan sin Allah subhanahu wa ta'ala katanaman. Biha. In kababayaan na to, tumtumaya tay mangud, tumtumon na to, tuod marayaw. In kababayaan na to, subay sibo iban sing kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Bang siyari magsibo iban sing kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala, makananam kita kawing sanaan. Wa ma tasyauna illa ay yasha Allah. Bihan. Naon waktu yung mga kaiwanan, hinang bihan, yung panali mulong mo inyong marayaw, ada kalay kakangi kay mo. Ubusin namin niya ni kakangi kay mo, amoy sabi ni karayaw. Mahita, sabab di takay nga tanim marayaw pag iyanon. Asa an takrahu syai'an, fahuwa khairul lakum. Wa asa an tuhibbu syai'an, fahuwa syarrul lakum. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamu. Kita kau yan. Aun doon haon amoy ini kalisuan mo, amo tuin marayaw. Hikarayaw kay mo. Pagkausap mo isabi namin, ini kababayaan mo, kaukan mo, amo tuin yaw ni hikakangi kay mo. Mahita, sabab di mo kay ngatan yung pagyanon mangi. Di mo ra kay ngatan yung pagyanon marayaw. In marayaw, amo ra impiyag marayaw sin Allah subhanahu wa ta'ala, impiyag mangi, amo impiyag mangi sin Allah subhanahu wa ta'ala, sabi ito, suway kita makaddoon. Kaaturan niya on. Sabang kita sumulang na in kita masiyasiya haadlaw kana hipo sing kalugian iban in kita numanam sing kabinsanaan amad to mga kataw tay manghuran kami Islam murah-murahan tiyo ding pangajian insyaallah kakanapan na to hawak turugaing aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.